Dobar dan svima, jer ide ovdje i danas sam rekao da ću vam pokazati kako da obezbedite svoj kompjuter sa Asset nodom 32 ili Smart Security. Ja sam izabrao Smart Security zato što je bolji. Htio sam i da odem na sajt Asset, ali trenutno ga nešto popravljaju, prave nešto opet, tako da je za sada zatvoren. Pa da možemo počnemo. Stavio sam ovdje, znači ako imate BitTorrent ili nemate, u stvari ljudi ne znam zašto uopšte prave razlike između BitTorrenta i uTorrenta. Ne znam stvarno, kad na oba možeš da isto da skidaš sve. Evo, tu je, znači ako nemate BitTorrent, imate tu download, sam deskripciju, i onda imate za Asset, znači posljednji update programa, znači 2.6.2011. I evo, kliknite download, ja sam sad malo prekliknuo. I evo imate tu, znači kad kliknete, znači otvorite ga i samo prema što se ubaci u torrent ili BitTorrent, imate ovdje štiklicu pored 32 bita ili pored 64 bita, izaberite koji, ako imate 32 ili 64 bita kompjuter, znači ja imam 32 bita i samo sklonite štiklicu sa 64 bita, tako da ne bi skidao. I tu imate sve, znači 32 bita, node figure, neka slika readme, i imate tu node, znači to je druga priča, do toga ćemo doći kasnije. I tako da je sad ne bi skidao, pošto se meni već skinuo, sad ćete vidjeti da sam ga ja slučajno znači kad otvorite downloadcu imate Asset naravno i kliknete tu, imate izaberite antivirus ili u 32 bita ili 64 koji ste izabrali imate antivirus ili Smart Security. Znači ja sam izabrao Smart Security zato što je bolji i vama preporučujem to, ali naravno sami izaberite i instalirajte ga, next, i kada ga instalirate uđite u tnod, znači to je crack za Smart Security i znači njega potpuno isto instalirate kao i Smart Security ili antivirus. I on, znači njegova je korist u tome što on updateuje licencu, znači bez licence vi biste imali samo 30 dana noda 32 ili Smart Security, tako da on samo instalirajte posle Smart Security ili antivirusa, instalirajte taj nod i to je to, i on će sam uraditi, sam će ući i imate naravno sve, tu je scanning computer i to je to. Protection status, maximum protection, to je to. Ljudi od mene, čao.